Nilip MSc Pubitra long pipen long term 100-bedded school hostel foundation stone nilip along eke sompon. Pini ni pai inquire sirkep arni jakong achiklu suri hini ra inquire po arni. India det adang priyankang along Honorable Union Minister of Education Dharmendra Pradhan Penajok por pai kep apol 100-bedded hostel under Dharti Aba Janjatiya Gram Utkarsh Abhijan Pathihek pen DAJ GUA scheme ingku pondo. Sonthot si Assam mangkang pi alongta ingku pondo. Assam state ang bong pen Karbi Anglong atung bangso hostel kilong pon ong ucot. East Karbi Anglong pan hum plike praisi la pen West Karbi Anglong pan hum inquire po kaduk kawe Karbi Anglong aparman hum troke pra trok an long pondo. Lake Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kabor I pensi kelong pondo. Nilip constituency ke parlo nilip apartment hum thom 100-bedded hostel long pondo lake Arlong Rupat High School Koilamati Chokihula High School Mirabhiti High School and long pondo. Karbi Anglong Autonomous Council nilip MSc Pubitra Rongpi Cepaduksi Pini nipai inquire sirkep jakongpu achiklu surihini ra inquire po arni 100-bedded boys Girls Hostel Foundation Stone Let Pondo mate along e som pondo. MSc Pubitra Rongpi Penajok Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang apan nilip along sitame Foundation Stone Kilet long apot CM apan akiro pajirpon. Bangso hostel laki inglong arlok atwa kanu kedo tuman sitame lo kecharli jiapan kedo thak pom longpo lapen lo kecharli jiapan kedo ketak adimapan joy ke popusi nilip arat ning arong pik pensi cethan pon renti nilip pen Philip Tiso Lotiki News Karbi Anglong Union Kamongri Dharmendra Pradhan ji এই অনুষ্ঠানে শুভ উদ্বোধনী কৰিলে ইয়াৰে সংগতি ৰাখি আমি এই অনুষ্ঠান ইয়াত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি এই হস্টেল আমি গোটেই অসমৰ প্ৰত্যেকটো জিলাৰ ভিতৰত অধিক হস্টেল আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছে আমি কাৰ্বি আংলং জিলাত কাৰ্বি আংলং জিলায় ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙে 41খন পাইছে হাইয়েষ্ট পাইছে আৰু কোনো ডিষ্ট্ৰিক্টে ইমানখিনি হস্টেল পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙে পাইছে 25 টোটেল 66 hostel আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কাৰণ নেতৃত্বত ডাইনামিক এণ্ড এনাৰ্জেটিক লিডাৰ ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং তেখেতৰ নেতৃত্বত তেখেতে গোটেই চিষ্টেমটো এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিমান আছে গোটেই চিষ্টেমটো তেওঁ অতি শুদ্ধকৈ বা তেওঁ অতি মানে ভালকৈ তেওঁ যি চিষ্টেমটো কৰি আজি আমি কাৰ্বি আংলঙত অটোনমাছ কাউন্সিলত আমি 66খন স্কুলৰ হস্টেল আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে মই প্ৰথমতে আমাৰ CM ডাঙৰীয়া ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু আমাৰ জনজাতীয় যিসকল লোক আছে এই জনজাতীয় লোকসকলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কেতিয়াও পিছ পৰি যাব নেলাগে তাৰ কথা চিন্তা কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেতে এই হস্টেল প্ৰত্যেকটো জিলাত যি প্ৰত্যেকটো ৰাজ্যত যি দিবলৈ তেওঁ আজি ঠিক কৰিলে আৰু সেইমতে ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছে আমাক ফাইনেন্স Stone kile puthak Karbi Anglong ara duan phan than pasini ikta sir ini adoga we India det along ini hostel labangso hostel boys hostel ape girls hostel labangso hostel foundation stone lay ini virtual foundation stone kele lake editum
Union Education Minister Dharmendra Pradhanji alang li baji cap apor alang li labang so hostel foundation stone li elo la det pen ilitum setame dak nili along setame long home high school do along Rupat High School Chokiola High School la pen dak Meraviti High School la ket home high school along setame ilitum hostel long ponlo la pen kadogawe asam along langdam lotang te ilitum Karbiang long hello ong nai lo itu is Karbiang long along long pikep raisi la pen West Karbiang long koi rapok kadogawe pangrung pet pen long pikep raprok 66 an itum hostel long pon lo la pen lage kadogawe itum chini itum dynamic and energetic leader Dr. Turiram Rohan alang le kabor I la pen ke claim kachipiduk pen silitum ki ong nai ilitum olasam pen itum ki ong nai itum Karbiang long si highest itum labang so hostel itum long pon lo kasi ningarong pit la pen on behalf of nilip MSC hoi pen nili Dr. Turiram Rohan sar pansetame nili ninga klong pen akilu pipajir lo pini labang so hostel ilitum Dharti aba ku scheme do labang so scheme pen tribal affairs pen si labang so tangka nang sanction lo labang so tangka sanction det pen somogro siksa ala avijan alang tum si execution alang tum si kelancari po kadogo we kecheng pe kijutan kadogo we alang tum si kelancari po asilason thak ilitum nili balong labang so long komadim setame labang so hostel ke long pen tum ningarong pik atheke Halloween pen kiwang student atum ilitum dake motor gari setame available kari cycle setame available kali ilitum nonabang ke school along school compound along kidu pen silitum school itum chali long po somatum chali long po lasi school along setame hikha along setame ke charlian setame itum ansosen nili pahawar along setame paprang pon po pusili ningkit hidu lapen labang so scheme lake puti ke thomra lak proxy cap 3 crore 90 lakhs tangka pen si labang so hostel boys hostel 50 bedded lapen girls hostel 50 bedded total 100 bedded hospital setame selampon po.